chỉ bây giờ tuần chú mà chọn office door dan kan sir how don ni office door dan han kan va door turte tu tangi kan mu don kami azir khan asoi dan tur chu adang viau thenga ama ero chu atlang puya thu a kan man tangkai tlan thei tur mo khoi mun po va door don ta ila office khoi mun po ni se kan zawai ta na tangkai thei tur mo akomon thei turang ber khan kan ron buat sai don ani ama sabera chon lu dil na entirnan he ta agate anga poni thei office room chung kher lawa po khan mo kalau lu thengem kya मैं अंदर आ सकती हूँ kha kha engen yang mei che soidan tura ni a mi pa ani chuan क्या मैं अंदर आ सकता हूँ a hu hawa kal kan ni chuan क्या हम अंदर आ सकते हैं mo क्या हम अंदर आ सकते हैं mei che a hu haw kan ni chuan क्या हम अंदर आ सकती हैं mo mei che hlang kan ni a hu haw kan ni chuan क्या हम अंदर आ सकती हैं ka soi non liang lu dil na mei che tan ma ni chawin क्या मैं अंदर आ सकती हूँ mi pa ni chuan क्या मैं अंदर आ सकता हूँ chuan a hu ho mo anu apa in pol kan ni chuan क्या हम अंदर आ सकते हैं mi pa hlang an ni pon kha thau kho chuan me se hlang hlak kan ni chuan क्या हम अंदर आ सकती हैं kan tiang chuan chumi hnuwa chuan entinan gate a main gate a khatiang khan lu kan han dil ta kina room a lu dil dan po kha thau kha ni o main gate a ka han lut ta a khami kan mu du na department ber kha khoi lai angi an om kan chilo mo chuan chumi khami chu mu ka duwa khoi la mangi ka kalang tina entinan engen yang secretary ta se mo kha kha sa chief ti ania secretary sa chief ania ma se kha kha ngai lo office pa ngai anga chuan secretary kan ti ve me ang मुझे सेक्रेटरी से मिलना है और मुझे किस तरफ जाना होगा मो खा खा मे छापन mi papon kan soyang mi mal amal kan ni chuan मुझे सेक्रेटरी से मिलना है मुझे कहाँ जाना होगा ka ti don tani a hu hau kan ni chuan हमें सेक्रेटरी से मिलना है हमें कहाँ जाना होगा emo हमें किस तरफ जाना होगा तरफ दिखा लंपंग tina mo चौन अमला सोईपो खान मुझे सेक्रेटरी से मिलना है मुझे किस तरफ जाना होगा मो चौन खोइलाएंगे ऑफिस हंतीना दिखान उनका दफ्तर दफ्तर का ऑफिस तीना न्या मासे ऑफिस दिए जिंगत पोखान अंट्रे थियाम दोन लुतुक ए अंगा लेखा थियाम लो पोखान ऑफिस ती सो हे मिजवा पोखान ट्रे थियाम वेके दफ्तर दिखा ऑफिस सोइना शिम शिम चोन्या हंशे वे शिम शिम ता इला चौन मुझे सेक्रेटरी से मिलना है उनका ऑफिस कहाँ है mo khoi ange om an office khoi ange chuan किस तरफ है khoi lamange ti dang khani tani chuan an han shilta che uwa kalom me o kalom lut tuk बहुत बहुत धन्यवाद no आपका बहुत बहुत धन्यवाद kan min shil tu kha me cha poni se mi pa poni se आपका बहुत बहुत धन्यवाद kan ti zelang hoi hom na lan tir na ni lom thu han shil zen te hi hoi hom na lan tir na ni a hei sa ho te pon an war e mi mo restaurant aten chola khatiang khan man ne min dor ve reng pon hi se wakan va pek tan thank you oh an lo ti reng hi tiang khan ni a lom thu te han thil zen ila enganga hnuai hnung pon ni se kan mo na mo ala om le zel thin ani ti chuanin kan vakal ta entinan an pa ten lo thu ta a chuan voina mu thengem mo voina mu thengem tina kya aaj secretary se mil sakenge mo क्या आज सेक्रेटरी से मिल सकेंगे वो ना सेक्रेटरी अब मुंह थे यंगे तिनांतानी क्या आज सेक्रेटरी से मिल सकेंगे खा खा kan mu theyang em tin le ka mu theyang em tin an ikan pang ve ve the ni chu mo a common ani chu ti chuanin lunch break ti khan lo nei ve the ni an lunch break mi a lunch break में है क्या ओ अभी लंच लंच ब्रेक कर रहे हैं क्या एमो अभी लंच कर रहे हैं क्या मो kan va mu tur secretary ka mi pa ni chuan mo a lunch make a mi a emo lunch break ani make a mi a ti na khan ta ni अभी lunch कर रहे हैं क्या mo emo अभी lunch break हो रही है क्या te kan tia chuan kan va mu tur secretary ka me chia ni chuan lunch कर kha kan han chuan mo वो lunch कर रही है क्या mo lunch कर रही है क्या a lunch make a mi lunch a make a mi ti na khan ya chuan lunch break ani make em mi ti na shim shim ka chuan ra hi zo ka kan mang char char don ni chu ka kha ka soi dan kha chi bu de mai the ma slingin oluk tak in lo ngai thla ula ngai thak nu na ngai chun lo ngai thlanun ula chu
lunch break ani me ka mi ti na ta ka chon a soi na khat khat ani chu mo chuan lunch a ei me ka mi ti na ka soi na chi ni mi pa me cha in mo chu lunch ani me ka mi lunch break ani me ka an mi a ti na tan abi lunch break ho rahi hai kya mo chuan alo om lo ta ni mo in mu tum kha lo om lo ta ni voina aron kir li angem mo क्या आज वो वापस आएंगे mo क्या आज वो वापस आएंगे mo chuan ani lo azin de ya an lo ti chuan mo कहीं बाहर गए हैं an lo ti chuan khoi mo chua ka ti nan ta ni kha kha कहीं बाहर गए हैं ti kha enge nyang zin chuak atan po man theya khamini atana khoi mo chuak zok meeting a chuak zok po kha ni thei ta ni chu chu kan the thya mang kaha kan la ti re thei ta ni kahin bahar gaye hain an ti chuan kaha gaye hain kan tyang khoya mo kala mo कल स्वाक सेक्रेटरी का मेचा नि chuan कहाँ गई है mo आज वापस आएंगी mi pa ni chuan आज वापस आएंगे mo voina ron let lengem tina khani ta ni chuan ताहन कन खाक ने अच्छा ठीक है मैं यहाँ इंतजार करती हूँ मो अच्छा ठीक है मैं यहाँ इंतजार करती हूँ अच्छा चो अन तन कन लौंगा कंगे तीना तान मो चोन आज वो इंटरव्यू नहीं लेंगे तो पोखान थे तानी वो ना इंटरव्यू अल्लाह दोन लवा आज वो इंटरव्यू नहीं लेंगे चोन na poi mo teu kan ya khongai takin min mu ti ro mo khongai takin mu na hun min siam ro ti na tan मुझे बहुत जरूरी काम है बहुत थिल पोई मोद्यो कन्या तीना अंखा मोत ना पोई मोद्यो कन्या मुझे बहुत जरूरी काम है कंत्या मुझे बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है मो कब मु अंगाय कब मु nge ngaya कब मु अचुल तुका तीना नि जो मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है मो एमो मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है कंत्या मेचे अपन मेरा कंत्या अत जो इन मु ना खा पानिया जो हिंदी या इंकिम अपाली अनवा इन ख्या शंग वे कंती का इन मु ना मो मीटिंग का अपानी वांगिन मुझे अनोपन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है मो मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है प्लीज आप समय निकालिएगा मो प्लीज आप कुछ कीजिएगा खोई तक हुन मिन श्याम सकरो प्लीज आप समय निकालिएगा मो प्लीज आप कुछ कीजिएगा मो कृपा करके आप कुछ कीजिएगा पोकने थे खोंगाई इंजिन मोतिते मो खोंगाई इंजिन मोत तकिन हुन मिन श्याम सकरो से कृपया कृपा करके आप कुछ कीजिएगा और समय निकालिएगा मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है मो का मुंगे nge ngaya khong takin hun min siam sakro mo khadang khan ni tani chuanin alo mu tir ta chi a iwa mu ta a entinan eng thilang in mu don tha kan che lo ta a mo kha kha chu thil enge nyang episode than pa emo eng tiang in nge aki kha mo azau the lu tuk ta kami achunga wa in biang taka kha chu kan ti tel lawanga chuan iron chuak le ta ni chuan a pa ne na khanin इंगे हुन मिन से आपका कलोम लत तो कन्या मो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे लिए समय बनाया मो समय बनाया आपने मुझे मिलने का मौका दिया ते पोकन आपने मुझे मिलने का मौका दिया चोन मु न हुन रेम चांग मिन सियाम सका आपका बहुत बहुत धन्यवाद मो खत्यां खान कलोम लु तो इचो कलोम लु तो कन्या kan thi ta ni chuan entianan enti ka ngai kalau kal liang mo enge mo wang khan hu kha rem lo ta enti ka ngai kalau kal liang ti ko मैं दोबारा कब आऊं mo मैं दोबारा कब आऊं enti ka ngai kalau kal liang khamini atan ve ka enti ka ngai kalau kal liang ti na tan te ani dang anga ta na enti ka ngai kalau kal liang ti na tan akman the ve kani मैं दोबारा do दोबारा kan tia दोबारा mo दोबारा do again ti na tan khan mo do enge na anon na ang khani chu मैं दोबारा कब आऊं एंग तिकांगे kalau kal liang mo eng tikange kalau kal non liang ti na ang kha ni tani chuan khongin number min pe theyang em office number kha ni theya in mo du lal tak khami number kha ni theya a pa number po kha ni आप नंबर दे सकेंगे मो आ नंबर मिन पे थेंग एम तीना आप उनका नंबर दे सकेंगे मो नंबर नहीं तो कमी पा अनि एमो मेछा अनि एमो आप उनका नंबर दे सकेंगे आ नंबर मिन पे थेंगेम इ नंबर मिन पे थेंगेम आप अपना नंबर दे सकेंगे एमो आप अपना नंबर देंगे मो इ नंबर मिन पे थेंगेम तीना वेवे नी चु
त्यां खान ता चन बहुत बहुत धन्यवाद मो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खान दी दे उछे ni la mo lom thu soi na kha nya ka chong ka man mo ti ka war lu tu ka ngai thak po shi om mai thei ti tlem tial tial ka ron tu mang chuan khang kha tun chu ma tan chuan ni ta mai sela ka soi kim lawang ti chu ka in sha a common thiang ber kan man mo eng office eng puna po kan man tlan thei turang khan ka ron ngai to ta kan ton po inang lawang chu wangin chumi soina chu ti te po kha comment lama te kha han thoula atam viau chuan video dang ati po kan ron siam karon puat sai lenga mo atlem chuan amal te po khan karon changa khatiang khan office door dan chu alawi tani ti chuanin adot lia chuanin parega tinan ronda ama se parega levin parega mo ka kha ga chhar dan kan en to a s in khai hnuaya dot khami anga mo khami a ra ang kha ni ta parega tingai ni parega mo parega kan ti chuan adik lawani chu chuan a para ti te parega ti te paya ti te khani ta ni ama saberin para hi kan inang hei soi don chuan hei ten strang sanga mo a om thia amai ra chu para ti top khana ron request a hei hi a wholesale in kan soi pote para ti chu angai pha ti nang khan ta ni mo para मुझे आना पड़ा करुन कलंgai pha mo मुझे आना पड़ा kalau kal angai pha tinang khan ta ni मुझे देखना पड़ा mo I kawa ina ngai pha tinang khan ta ni para mo chuan तीनंग पोनी थे वहां एक लड़का बैठा पड़ा था वो वहां एक लड़का बैठा पड़ा था सुला सुन नो पंग पखत अलाउ छुआ तीना तान खान मन थे ni chu para tak kha enge nyang han mizo chung han le don chun para khan om ja nei me alo ma se hindi chon wa ek ladka बैठा पड़ा था सुला सुन mi pano पंग पखत अलाउ छुंgot maya atinang deu khan ta ni mo mi pano pang pakhat lo thu ka hmu a ti nang khane ma se a sentence kha han ngai to ta ila hmu ti na ka chu atel mi ala ba ma se pakhat mi hi alo thu ringota o ti nang deu khan ni chu para chon ma se para pa ngai chu angai pha ti nang deu khan ni chu mo a main bera chon a pui bera chon chuan मुझे और खरीदना पड़ा तो मुझे और खरीदना पड़ा कले बिलंगाई फा मो कले बिलंगाई फा मुझे वापस जाना पड़ा कलेदली अंगाई फा ककीरली अंगाई फा मो मुझे फिर से सोचना पड़ा मो कंगाई तो नोन लेखा अंगाई फा मो मुझे बाहर जाना पड़ा कछुआ अंगाई फा मो मुझे अंदर आना पड़ा करोन लु अंगाई फा मुझे अंदर जाना पड़ा कवल लु अंगाई फा सो a difference का मुझे अंदर आना पड़ा करोन लुआंगाई फा मुझे अंदर जाना पड़ा कवल लुआंगाई फा तीनते मो मुझे बहुत शर्मिंदा उठाना पड़ा मो जा का तोरशे पंगाई फा मुझे बहुत शर्मिंदा उठाना पड़ा मो मुझे बहुत शर्मिंदा उठाना पड़ा जा का तोरशे पंगाई फा तीनांग दिखानी तानी चोन मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा कहाँ अशे पंगाई फा तीनते मो ए मी खा नो थेंगर एम ता कहाँ अशे पंगाई फा तीनते मो मुझे बारिश में भीगना पड़ा रुआ मो रुआ का दाव हु वे कंगाई फा तीनंग खान तानी रुआ का हु वे कंगाई फा तीनंग का मुझे बारिश में भीगना पड़ा मो त्यां खानी तानी पड़ा तीचू अब इंगे न्यां main bera chuan angai pha tinan tani chuan parega nya kha parega le tho chuni ra tho khania parega mo nga yang tina khan tani para ngai pha parega nga yang आपको 1 बजे आना पड़ेगा दार खताई लो कलंगा yang mo आपको यहाँ बैठना पड़ेगा है ताहन इशु तंगा yang mo आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा Reilaute inga angayang mo reilaute ilaw nga angayang mo आपको बहुत काम करना पड़ेगा mo na itho shipangayang mo na itho hekangayang tinang tikhan tani chu parega tisu ngayang tinakhan le tani paya ti chu pakhata chuan hmu tina found mo
paya ti khan muro rawa khanin mudon lampang dilevin puto a past tense ni chu mo find ka present tense ni found ka past tense ni ang deu khan paya ti chu a meaning number 1 a chuan mu tina मैंने एक कुत्ता पाया मो मैंने एक कुत्ता पाया उई पखत का छरा तिनंग खा मो छर उई पखत का छरा तिनंग खान तानी पाया ति जो छर छर और बा खान थिल ता जो छर जोय नि lau खान मो found angzonga mo found angzonga e mulet le tinate mo mulet le tinate mi thil ti bolo छर तिनंग दिखान तानी मो वहां एक लड़का भी नहीं पाया मो वहां एक लड़का भी नहीं पाया मिपनो बंग पखत पो का मुलाव tinang te mo khatiang khan tani chu paya ti chu chu a paya omje saber pakhat chu char tinate mu tinate tani mu ti ro rawa khan mo aso poisa ka mu tinang te khatiang ki khani mo mu ro rawa khan voina ipa ka mu a ti kha chu de khani tani mo voina sar ka mu a kha chu de khan tani paya ti chu hei thil a chara ba char char mu ang chi ka mo khang kha ko kan tani chuan paya le pakhat chu paya om zedang le pakhat chu thei tinani एंतिरनान मैं नहीं कर पाई मो पाया ति तक खचु अपा अनिता मैं नहीं कर पाई कति थेलो मे चाइन कति थेलो मैं नहीं कर पाई कति थेलो वा मिपाइन मैं नहीं कर पाया मो मैं नहीं कर पाया कति थेलो वा एगे मोहना ती तोरलो ओमता कति थेलो वा ति ना खानतानी chuan kha first person second person third person a te khanin iti theyem theilavem tina angte tan khanin man na kha om le ta amai ro chu kan video sei lu tuk ton ta pa ya chau khan run da awang khan chutiang cha son ka soyanga chu pa ya ti chu pa atanga lo mani pa ti kha mo a root verb chu ni a verb a main verb chu ni ta a pa ya ani cha khanin past tense an ta ni pa ya ta hi past tense ani a मैं नहीं कर पाई ka ti theilo kan ti theilo zo to awanga ka ti theilo ti kha kan nia chuwain pa ya kan mani chu chuan mi pai मैं नहीं कर पाया me sai मैं नहीं कर पाई mo पाया ti kha mu char ti na le thei ti nan ta ni thei thil enga mo ti thei thil enga mo soi thei mo a thei lai kha mo chuanin kha zong kha entinan पढ़ा तीते मो पढ़ेगा तीते पाया तीते soifia na chu alo ni le tani adot le a chuanin avan khong ai thak kan tinang kha mo avan khong ai thak mi pa kha khong ai thak kha mi pa ni chuan bechara bechara kan tirngot thei bechara ma se oi van khong ai thak a khong ai thak tirngot khama oi van khong ai thak tina ta khan bechara me chia ni chuan bechari pon bechara bechari ka kan mong top thei mo han thluk vel ka kan hre thina mi zo chuan kan man than lo le kan chong ni phung kha ni lo thina bang khan amai ro chu khang kha hre lo tur ani khang khan thil danga po khan ngam na mo min pe zel don ni min ngam tir zel don ani chuan chu khongai thak ti na o mi pap ani chuan khongai thak kha mi pa chuan bechara chuan me cha ni chuan bechari mo bechari bechara bechari a word top khathu ka nei lawa bechara me cha ni chuan bechari ma se hei wa man tak tak khan bechara chuan me cha ni chuan bechari kan tiang chuan pakhat ai tam khongai thlaka pakhat ai tam an ni chuan bechare mo bechare kan tianga bechari mo in fact khongai thlak hlom tak tina tan khan hindi chuan toy tek to khop mi bechare mo chuan request at lo dang in he kan soi kai tiang का खोंगाई तीना मो मुझे दया आती है का खोंगाई में अलाउ मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है कंती ले दे yang मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है खोंगाई ता lau दे दे kan lau थे मो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है मो खत्यांग खान kan soi do ani mo kan di le ngun bol bol to tiang kha alo ni ta chuanin khang po kha hei tun lai tan te po kan din kan ram din hon tan te po khongai tur fe fe le khongai thlak fe fe te po kan thei ta ka tiang ha kan mang le don ta ni
ti chuan hemi dot lia chuan in nge niang thil in ti sak mo ti sak ti nang kha ti sak ringot la min lo en sak min lo hon mo min lo le sak ti nang kha om ta khami ha katan hey English man for me mo please will you bring some sweets for me ang deuh te khan mo please will you bring me some sweets ang te for me ang zong te a English man soi thin ang khan ka English chu ka chuang wak lawa amai ro chu afia zok nan te han soi zeu zeu angai thina um khatiang zong khan for me ang khan asoi thin ang khan hindi pon mere liye emo ati sak tur khatam tak min lo ti sak ang zong te kan soi don chu hamare liye ani so lo ti sak ti a usko emo uske liye ang ko khan kan soi kha ngai thei ta ni en tir nan chu me min lo le sak ti a mo chu me khong in chu me min lo le sak ti a kripa ti kha mo please ti na chu ani te mo me ma se हिंदी ngún kha man lo kha a moi zok chang ti po khom thin tani प्लीज मेरे लिए सब्जी लाएंगे एमो प्लीज मेरे लिए बाजार से सब्जी लाएंगे खा खा अथो ना इदिल ना निलाओ मो मैं आपको पैसा दूंगी मो मैं आपको पैसा दूंगी एमो मैं आपको बाद में पैसा दूंगी ते पोखा ti thei tani poisa ka peang chenga mo emo poisa na kina ka peang chenga ti na ni chu मैं आपको पैसा दूंगी poisa ka peang chenga मैं आपको बाद में पैसा दूंगी नकिना पैसा का पे अंगसेंगा तीन खानी तानी नो प्लीज आप मेरे लिए बाजार से सब्जी लाएंगे मो प्लीज आप मेरे लिए बाजार से सब्जी लाएंगे मैं आपको पैसा दूंगी एमो मैं आपको बाद में पैसा दूंगी खोंगाइन बाजार चंगिन चोप में मिन लो होन थियंगिम मिन लो ले sak thiangim poisa ka pe che anga emo poisa ka nakina ka pe ang chenga ti nang kha ni ta ni o chu mere liye ani chu entinan ifa ti ta na icha khani ta se mo ifa ti tan khan i thenom nu kha thili cha don ta ni प्लीज आप बच्चों के लिए टॉफी लाएंगे ओ प्लीज आप बच्चों के लिए दुकान से टॉफी लाएंगे खोंgai no pang tan dorami sweet ilaw hon sak thiangem mo no pang ilaw hon sak thiangem tinang ki khani tani please आप बच्चों के लिए no pang hau tan mo kafat tan ti kher ka मेरे बच्चों के लिए ते poi ti theta ma se बच्चों के लिए देखा a simple में या प्लीज आप बच्चों के लिए दुकान से टॉफी लाएंगे एमो टॉफी ला सकेंगे ilaw hon thiangem no pang hau ilaw hon sak thiangem tinang khani mo ti sak sak lai khani ka tu kan main ber chu kan focus ber chu mo ti sak मेरे लिए chon tu no pang hau ilaw hon sak thiangem बच्चों के लिए kan ti le ta ni chuan heng hau hi mo heng hau hi ei turi lo siam sak thiangem emo thingpui lo siam sak thiangem mo please आप इनके लिए heng hau hi mo इनके लिए heng hau hi tina इनके mo in lai takani heng hau hi tina इनके लिए heng hau tan hian चाय बनाएंगे एमो बना सकेंगे heng hau tan hian thingpui lo siam sak thiangem tina ki khani le tani ka soidan chu chiang emo achian lo bal hlau chuan ke li ang zel li kha ti sak chu heng ho tan hen lo siam ta che ti nang kha hindi chuan siam sak ti ang khan apoma angai ti na ni chu mo ke ni chuan siam sak kan ti tok ta hindi chuan heng ho tan yan chu mi khami chu lo ti ta che ang ki khan a soi ni chu mo chuan chu heng ho thing pui lo siam sak ta che please आप इनके लिए please kha chu hei hoi ho mani bangin nang mani tir ka ngoi ngoi te in na ngoi ngoi te ni chuan please kha man kher ngai lo mo प्लीज आप इनके लिए चाय बनाएंगे हे हम थिंग पुई लो सियाम सक थे ngem mo हे हम थिंग पुई लो सियाम सक रो इनके लिए चाय बनाइए mo इनके लिए चाय बनाइए थिंग पुई लो सियाम सक रो mo chuan हे हम लो zo sak ro intiran thil chin chang lo zo sak ti kha ngai tani इनके लिए पूछिए mo इनके लिए पूछिए हे हम लो zo sak ro हेंग होतान हियन वजो सकते इनके लिए जाके पूछिए हो इनके लिए जाके पूछिए खत्म दिखा नितानी तीसा मो चौन मिलो जा सकते हैं मेरे लिए लिखेंगे मिलो जा सकते हैं प्लीज मेरे लिए लिखिए खोई तक इन मिलो जा सकते तीनंग दिखानी मो मेरे लिए कोई गलत इस कंग से लाइए मैं आपके लिए लिख देती हूँ
कोई कलो जा सकंग से मो लाइए मैं आपके लिए कर देती हूँ कोई कलो ती सकंग से लाइए मैं आपके लिए कर देती हूँ मो एमो लाइए मैं कर देती हूँ कोई कलो ती सकंग से ती नang kha ni tani mo chuan a soi zau don chuan soi zau tur tam khop mai kha ti china po khan a then chuan kan bananga laman phalo po kan om mai the ma se kha mi china khan kan du to kanga rem chang danga te po kan soi zawin kan la engen ang thual le tura te po ngai ta ila tun chuma tan chuan kha zong kha ni mai ta se la video le pe ka kain hule cheu don nya